Kei te hia kai tonua Shontaine Hape ki te tākoro mā Ingarangi I tēnei whakataetai ipuwhutu pōro o te ao nei. Engari kei wahoke te whakatau I ōna no ringaringa. Kei te pakanga a Ingarangi kia wiwi I ngā whiringa whānui hei e nei rangi whakatā, hei tā Hape. Kei te tino tū mā takitahi ngā kai tākoro o Ingarangi kia uru ki te aroa kapa ia wiki. Ko te tūmanako tonu kia waimarie ko ia. Maybe I need to slip a couple of £1,000 under their door and see if they pick me. But no, it's just, it's who they deem ready for the task. And they've said that they've got faith in me and all the other guys as well. So it's who they feel is better for the job. Kua whakawhiua tōna hoa tākoro o te kapa a Manu Tualangi ki te tekau mano tāra mo te mau ārai niho he ingoa pakehi kei runga. I whakawhiua pērā hia hoki tōna tuakana a Alasana Tualangi o te kapa Hāmoa mo te mau ārai niho pērā. The branded gum shield and I've got a fine for it. It's been dealt with and we move on and look forward to the next game really. Poi tarawhiti tokorua ngā kanohi Māori hou kei roto I te kapa o ngā rarau he hiriwa. I whai wāhi rāua ki te patu I te kapa no Ingarangi I ngā pō, ono te kaumārua ki te whā te kau. Kua roa a Catherine Latu o ngā puhi e whanga ana ki te kuhu I te kākahu o te kapa rarau he hiriwa, I ea tērā wawata ona I ngā pō. Ko Kayla Cullen o ngā puhi tērā atu kanohi Māori hou I te tākoro I roto I tēnei o ngā tākoro tuatahi a te kapararau he hiriwa whai muri ho I te whakataetai ipu o te ao. We've got special moments going on left, right and centre, so yeah, they did extremely well. They're all up for it, so it's just great depth for our squad. There's a few farewells happening, so yeah, we want to make it good and we want to have a really big bang to the end of year tours, so yeah, we're going for gold. Ka tuki anō te kapararau he hiriwa kia Ingarangi hei te rā pare nei ki roto o muri hiku. Riki, kua tohua tētahi o ngā uri o Ngāti Kahungunu ki roto I te kapariki o Ingarangi. I tākoro a Rangi Chase mā te kapariki Māori I ngā tau ōmua. Engari I tēnei wā kei Ingarangi ia e tākoro ana mā ngā taika o Castleford. Hea I ki te kai ako ia Ingarangi a Steve McNamara, kei te hi kakakatoa a Chase ki te kuhu I te kākahu mā o Ingarangi mo te whakataetai whenua whā, ka tū a kua nei. Hei tā McNamara aha kua no Aotearoa a Chase, kaore ona a wangawanga ki te tūraki I te kapa kiwi. Hei tā McNamara anō, e pūmau ana te ngākau o Rangi Chase ki te kapa o Ingarangi I Naianei.